Zavod za kulturu vojvođanskih rusnacov 24. junija rozpisal javnu povolanku konkurs za vyhľadovanie, očuvanje i unapredzovanje muzično-folklorne i horske tvorčosci. Konkurovac môžu všetky kulturno-prosvitní i kulturno-umetnickí društva z teritoriji Vojvodiny, čija dijalnost zasnovana na očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta. Zavod za kulturu vojvođanskih rusnacov za fachovu pomoć i javnu povolanku za zljepšanje stanu, kad u pitanju horske špivanje, tanci i tamborovi orkestri opredjeljil 720 dinari, a Odbor za kulturu nacionalno sovitu kolo 500 tisuća, znači faktično to vypada, že za to 2016 rok, kad u pitanju fachova pomoć našim kulturno-umetničkim društvom opredjeljeni výnos kolo 1.200.000 dinari. Sredstva še budu dodjeljovati za sufinansovanje projekta i organizacijoh samih manifestacijoh i to kreme akcent na čuvanje i pestovanje narodnih običajoh, zaštitu, unapređenje i prezentaciju, jak se sam už nadpomnul, folklorno našlidstvo, horsko našlidstvo i muzično našlidstva. Javna povolanka konkurs tirva po 8. juli, a objavena je na web sajtu Zavoda, web sajtu Ruskog slova i Ruten presa, a tiž i u novinoh Ruske slovo. Vypoljeni formular može osobnje odnijeti do prostorijog Zavoda, poslat ho po mailu ljebo prejk pošti.